Biyag di tao. Hello, iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sa bali manan istorya wano episode, di sagot mi itagon daway. Ngam sakbay nakablawan te pa the Sir Roberto Corpus, ni Isagani Padua, Domingo Analin, ni Rolando and Jenny Gamboa. Intay nga rodan danggan ti episode 205. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Surprise! Apay anya ti okasyon. Apay nakadekorasyon diti unag ti balay. Ay, awan at talaga, Joan Iha. Talaga nakalipat ni Papam. Clara! Mabitlang! Na kayo, Papa. Ha? Nalipatan yung anniversary yung ni Mama Ita. Apay anyat pizza itaya. Ay, wan. Ay, sus, nalipatak mo't ngagpayson. Ay, sige, tayo nakayaywan ni mama. Ay, Anyan da mamakan, Papa. Ay, aging nga itatadakkelakon. Agpinpin na sugnod da pailaan. Talaga lang nga, Papa. I-treat na kami kan ni Mama. wan iya. Agpaspasognod pa lang amin ni mama. Iso pasat pa ila ti panangayayok na ito kan Juana. Anya? No kasta, di yu pa'y nayayo ni Mama, Papa? Saan pa ito na pakipot nga ron ni mama. Agtal na kayo man. Pagkay-kaysaan dakmanin nga agama, ha? Okay lang, Mama. Urag pasugnod ka kanayon. Tapno kanayon matitreat ni Papa kadata. Kastakit kita, mama. Gaputa ba takon? Awanin ti patagkukan ko, na. Saan na ko napaganano? Ta-ultimo anibersaryo mi kat malipatan na. Ay na, nagbasit abanag ti pagpaspasugnudan ti inam, Joan. Ay man. When mat ngamin, Mama. Maawatam ko man ni Papa. Makumi-kumi ti trabaho na. Saan lang nga isuti makumikom? Uray siya. Ngamjak mat nalipatan. Ngala, husto ka din. Pakawanan yun ni Papa. Sa nabali, beach ti papanantayaw. Idigos munton ti pasugnod mo bakit? Tapno yanon ti daluyon. When, Mama. Ipapas yun to ijay bye-bye ti sakit tinagam yun. Da kayo at talaga nga agama. Di na ko duton tanag man maniwa. Ay, ala ni Mama. Ay. Ay, trabaho manan. Agbay may saak manan dito balay. Simrek namin da mamakan papa iti opisina da. Madamdama lang. Mangrugi mo ti klase kiti online. Ay, awan pa'y mat oras ti trabaho. Madamdama pa'y amang rugi ti klase. Iso nga ag FB akman pa'y. Ni. Adda nag-friend request kanyak. Ubing mat alalaki da ito eh. Kat nagtaar. Sino nga tada ito eh? At kita akman ti timeline na. Ha? Nagtaara talaga kan kalidan nga ubing. No siya kag bidot. Sa nga pulo ti tawan da ito nga ubing. Inana siguro ti kadwa na dito eh. I-confirm ko latan. Uray ta ubing mat. Amangan no kabagya kajak am-am mo. Hello, Pa? Joan, iya. Anda ka din ni mamam dita balay. Wen, Papa, kasangsangpot na. Nakabisuot. Apay ka no, adi mo din nagasi sa opisina da. Nagpakatak nga minta da papanak. Marabyan na kagawin. Kapanan nyo? At dadaraya ka kasar. Kadwak nagiti ka trabaho. Okay nga ron, Papa. Sige tayo bagak to ni Mama. Nauma siguro ti amam kanyak. Bakit ak ngaminan? Ni, apay ang kasatibag bagayo, Mama. Kasano? Di na kun ikoy-kuyog iti sa dino man apapanan na. Ha? Iba'y naksiguro akakuyugan tabakit akon. Ay, Mama, awawatin nyo lata ko man ni Papa.
Sana bale. Da kayo laang magtipat-pat na. Apay, napuutan nyo kandiin ngayon sukat na kayo. Nagbabae ni Papa. Pulos mata saan? Wanangam dinak nga rodan ni kuy-kuyog iti sa dino man apag nana. Maketak naminan. Saan na pang display ti rupa. Takuribet-betan. Sige, Joan, mangan kanton. Ta saan ka makapangan. Unay lakit din ni Mama. No kaano abim makat. Isumati pa nagimimon na. Gagangay siguro iti bumakatakas kan kwa na. Agbalinan nga arsagid. Isungaw awatak latan ti inak. Ay, nataermet ngamin ni Papa. Nga uray adan idad na. Clara, ada seminar nga tindaran mi Jesibo. Anya, nagadayon. Ewan nga roda. Kunak nga roda sana kamapan hanggang kapilitan mata. Ay, binulan lata na kasta. Binulan nga da seminar nga tatendaram. Talaga kasta bakit? Pasot ti trabaho da ita. Di makalawas manan ang maisina kakadakami. Ay kahit una. No awan la ko matitrabaho, sumurot ak kumamat. Ay kahit mayat kuma, no kadwa ka bakit? Ay di mo mat nga rod mabalin ti aglangan iti trabaho. Mabalin no kayat ko donato. Ha? Ngam pampanunutak ti biyahe. Nagadayo. Diyak ka ba alam ti agbiyahe iti adayo? Una, jakmat kayat amabanog ka iti biyahe. Sana bale, makalawas lang mananti kaawan ko dito balay bakit? Di ka agar-araw mi jaya. Ah, Ado tinapintas a babae. ay na, uray pa nga ta mapalikmutan ng iti milyones a babay. Sikan tulata, tinakaiturungan dagiti matak, bakit? Ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat donato. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Diyak kayat ang maagaw da ka ti sabali kanya. Sikakit di mat, lakaya kon. Asino kumamat ti mangagaw kanya ngay. Awanen ti maylawan kanya, Clara. Si kalaang ti babae iti biyag ko. Nagkagatlakit din dito yung ubing nga agpos iti pictures da iti inana. Nakaisam na iti inana. Nag-message mat kayam kanyak. Hello po, Ate Joanne. Kaslam muna ka talaga dito nga ubing replyak man. Mama, rabiin. Maturog kayon. Or-urayag ti awag ni Papam, iha. Di matinton bigatan nga agawid. Wan, gamma ikawa ak, tawan awag na itangal daw. Ay na, Mama. Adday ta kayo manan. Ay isun ti umawag. Hello, Donato. Kumusta kan? Apay nga ita ka lang nga umawag. Hello? Dakalo ka di ti asawa ni Donato? Wan, siyak nga ron, madam. Apay ka di. Manang, umay kayo kumadagos dito yung lugar mi. Tana-atake ni Donato. At da kami ita dito ospital. Anya, kumusta di asawa? 50-50 tibiyag na manang. Anya lugar kita, madam. Ibagam tumay kami adagos. Ayan ti asawag. Impandan ni Morgue, manang. Anya, morgue. Apay nga day jay ti asawag. Mama, ni Papa. Natayan ni Donato, manang. Saan? Diyos ko, saan nababayin namatay ti asawag? Si bibiyag ti asawag. Si bibiyag ni Donato. Kasanong amin anakadanon ti asawag dito'y. Kat saan mo't adito'y alugar ti pakada na papanan na. Kan asino ka iti biyag ti asawag. Si kababae, ha? Wah, gayam ko ni Donato. Mami, nyawit tan ni Daddy di balay.
Kasla familiar ti rupa dahi nga ubing kanya ka. Asino tidakda ka matambadadim si kang ubing ha? Ni dadik aduna to, nana. Anya ti kayat asawan da ito'y. Pagkawanan da. Manang. Kabit na kaday di asawa, kasta kade. Awanan kay tibain. Mama, gusto na. Pangasiyo. Di ka nag-iskandala dito, hoy. Apay anaarabin mo di kastoy kanya. Donato. Liniputan na kitinaunday apanawan. Adyak man lanam amuan apunos. Sa ita, imbatin akon. Unay matan donato. Kaya makita ni daddy, mami. Saan ang mabalin, anak ko? Madamdaman ton, Wen. Basta dito'y kayo lang silid ko. Mangyaga kitikanan nyo dito'y. Apay nga min nga ilamlambang na kami dito, manang Juan. Wen. Ko, anak. Ado nga minti tao di tarwa. Awan ti space. Uwan anak ko. Iso dito itapay na ang silid ni manang mo at Joan. Kanayon na ka nga istoryahan ni daddy, manang Juan. Iso nga amok amanang ka. Kan, iso nga nag-friend request sa kan ka ITFB. Takayat ka maam-am mo. Alvin, Ang nagsaor ni daddy. Tadi na imbaga adwagayam ti asawa na. di mon panunutan dahi ta ading ko. Tinapatag kita. Nagkitatan. Kat ada ako namanang mo. Kat ada kamatan nga ading ko. Ipatpatag kakapsat ko. Ipatpatag kamot manang Juan. Pakawanan na ko, ma. No tinutupak day di doon nato. Idida mo. Imbaga na abalon. Iso ang nagayatak matkan ko na. Ngam idi nagsikug akon. Impud no natin amin kanya. Kayat kun asinaan idi. Ngam di na kayat. Kat gaputa masikugak idin. Awanan tinaramid akpay. Kat agpapakaasi ak. Darayan mi kumatipan na kaitabon ni Donato inton bigat. Saan amabalin? Mama, maudin apan nakakita tayo ka ni Papa. Palubusan niyo kumaidan. Saan nga rod amabalin? Di kay ka di makauawat. Agparinto mga iti sang manang-manang. Uray iti maudi lang ang agundaway. Oh, nasakit tinakam ko. Gapoy tinakaro apong tot ko. Hanggang, sige. Palubosak ti ubing asumurot iti tapon. Ngamjak kayat asumurot ka si kababae. Mama, aprobadon ti papeles ko nga agabroad. Agiddan kami iti asawa nga agabroad. Aday ta kayo manan. Agsangit kayo manan. Di mo't nagsaritaan tayon daytoy. Pinalubusan dak anang ipag na iti papeles ko. Saan ka di? Diyak ngamin ninamnama panahon na kanak ko. Mama, sayang na nga oportunidad no jak awatan. Ala, basta gananat kay Jaiwan. Wen, Mama, di kayo madanagan.
Kadwak ti asawa ki Jay. May sa ti pagnaadan mi kan pagtrabahuan mi. Alang nga rod, agan nagkayon to iti pagilyan apapanan nyo, anak ko. No kayat ni mamam. Siya kon ti agpaay kas babaunan iti balayo, John. Ha? Talaga? Kaya't mo ti agbali na babaunan, manang? Apay kit tinasaan. Kas tamat ti sigod at trabaho kiti. Nagsardengak la nagtrabaho. Idi si bibiyag pay day di papam. Tadi na kayat nga agtrabaho ak idi. Ha? Ken kayat ko apag sirbyan ti inam. Tababaan man na ti kasto nga aramida. Kat maikarok tinagbasulakan ko na. Gapo iti pan nakirelasyon ko iti day di papam. No, siyak. Naawat kun ti amin, manang. Napakawan kun day di papa. Kan napakawan kayo matan. Agyaman na. Ngam, basta. Kayat ko apag sirbyan ti inam, Joan. Sige. Ibagak to nga rod kan ni mama. Alvin anak, yigmon ti danom, tauminuman ni nanam aklara iti agas na. Una lang. Adto yun ti danom yun, nana. Agyam, anak. Kumustan tirik na manang? Medyo mayat matan. Nakaginawak basit manipod nagagasak. Tumaram ka no amin nga agas mo ko na ti doktor. Isu adi mo liwayan ti agtumal, tapno agimbagkan. Huwan mo ni katagyaman nak iti katayo kini Alvin dito'y balay. Jaklaim pagarop. Nasingpat kagayam. Kastamatan iti anak mo. Inkarik iti anak mo abantayan ka, manang. Di ka baybayan. Asikasuan ka bayat ti panagbakat mo. Agyaman nak. Katgaputa na kasingsingpat kayo nga ginakanya. Siyak ti mang paadal iti anak yu iti daay dito nato. Awanan day di asawa. So asyak ti mang ibaklay iti responsibilidad na. Iti napanawan ng anak na kan ka. At da pensyon ko. Kat iso ti pangalaak iti pagadal ni Alvin. Kabailak apagadalan ti anak ko, manang. Napigsaak pa'y ngagtrabaho. Basta pagadalak ni Alvin. Agyaman ak nga rod no kasta, manang. Anak, ag-thank you ka kini nanam aklara. Thank you, nana Clara. Nasingpat kagayam. Kunak no nauyong ka, aging gatinggana. Ngam saan gayam. Pasensyaan dakla kuman iti naipakita kada kayo iti kalabas. Pakawanan dak. Saan da ka kagura, manang? Gapot na maawatan da ka. Isu nga awan tirumbang apagdanagang. Bueno, gagayam, di taan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam Eugenia Almoite. Agyaman kami ken Diyos tagnina kada kayo amin. Hello manen kada kayo amin. Naragsak ngayon kay panagbuybuyakan, panagdangdang nga gitakan nito, makablawan kayo amin, ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti marumanan nga pakasaritaan ngayon kami drama ita, kablawan tayo pa ni Roberto Corpus, Marita Kokya dita San Quintin, Pangasinan, Lily Mariano dita Singapore, ken ni Roda M. Ramos. Intay nga ro dandanggan ti episode 210. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao. Nagamaman nyo iti nobyam, Dani. Katrabaho, mama. Anya, Napintas ka na singpat ni Myra, mama. wan, napintas, ngambalo matlakas kan ka. Kan tirigat na, at damat may nga anak na. Awan makita kadakas iti dayta, mama. Adda, apay, di mo mapanunot anak ko.
Biagam ti saan mo akap kapin ano nga ubing. Mama, at damay sa nga anak ko. At damot may sa nga anak ni Mayra. Agpada kami lang iti sitwasyon. No makinobya ka, Jay Balasang, saan kat apadam a single parent. Narigat ti kasta. Uray ko ma, no awan anak na. Mama, At least, no balasang ti asawaam, maipamaysa na ti atensyon na kan ti anak mo. ni Mayra ti ay ayatak, Mama. Basta, jak kayat dayjay aparakan ka. Ulitak, Dani, balasang ti asawaam, saan kat apadam matlabalo. Lasakit man para kanyak. Ngam na saysaya at siguro no waswasan tanti amin itinagbaetan ta, Dani. Anya, apay akas tamat ng tibagbaga Mayra. Kunak man no ilaban ta ti ayan ayat ta. Kunak man no ay ayatan na. Ay ayatan ka. Ngam, jak mabalin nga idaldal ti bagik iti pamilyam. Saan ka welcome iti pamilyam? No kasapulan nga agtaray ta. Aramidin ta. Taptosan ta lang agsina. Ay ayatan ka, Mayra. Ay ayatan ka mat. Ngam di na kaya tiinam para kan ka. Awan ti maaramidan ni Mama. Siyak ti masaknan iti daytoy. Saan nga iso? Basta awan ti sumuko iti ayan ayat ta. Pangasim. Anya ka din na itangararamidam, Nilda. Saan nga ubing ni Dani? Tapno inaknak mamkid din. Ay, basta, jak kayat apada na matlabalo ti asawaan na. Uray ko man, no awan anak na. Kat uray mo't ni Dani. Adamat may nga anak na. At least ni Dani, talalaki. Ngam ni Mayra ngay, babae. Oy, anya kumamati da kasi ti daytangay. Basta man, Jack. Ha? Ni Cecil ti kayat kong asawaan na. No talaga kayat na ni Cecil. O di pala kumain na rin na. Ang awan sa matirik na nakan kuha na. Tadi na matpulos inarem. Tamabain. Anya tamom. Ang mga nuday jay amayra tinagarom iti anak ta. Anya? Iso kasaritak to ni Cecil. Naimbag day jay tabalasang. Kan anak ti amigak day jay. Kaalaak ti na. Balasang ti asawaan ni Dani. Saan kat analasang. Out of town kami kin ni Papam, iho. Iso mabati ka dito balay. Kahit ti anak ko, Mama. Ibati o ka di? Ikuyog mi, tadamat nga ron trabaho. Manual daw yun iti papanan niyo, Mama. Dua, wano talo nga aldaw siguro, iho. Okay, Mama. Oh, saan ako na sumurot, Nilda? Ay, sumurot ka. Sino ti agmaneho iti kotse ngay no di ka umay? Ag-commute ka lang na. Ibati mo ti apo ko ta, tasyak ti mga wawi. Ay saan? Kailiw ko ti apukok no jak makita iti sumagmamanungal daw. Basta sumurot ka, tasika ti agmaneho. Rabin, i-shutdown mo ti computer ko. Tamaturog ako. Rabin, ang madapay la umay. Sino nga tanday tayo? Nakman kita na. Sino day ta? Siya, Dani. Ha? Boses ni Cecil. Mapay nga ta. Umaya ko man, Dani. Cecil, nabartag ka. Saan? Nakainuman lang. Apay, anyat masapul mo. Ang dalay ba nga? Importante ang banang. Si, sumra kang rod. Dani, madurog ako dito Ha? Diyan kayo tagang, hindi dyan balay. Di nakarakupan. Ibatan na. Dani, hindi pa ilang nga kaya takin ka. Hindi ka madala mauna yan nga pudno kanyak. Iso nga yung turturad kanyak pudno. Ah, Ay, ayatan ka, Dani. aniya. Ay, ayatan ka ko na. Anya ngayon matisubat mo iti dayta. Lading itak. Gamadan ka ayan ayat ko, Cecil. Basta ay ayatan ka, Dani. Isagot ko ti amin ko kan ka. Kas pamanak-nak iti kinapod no kan ka.
I love you so much, Danny. Cecil, Good morning, honey. Nailawan tan. Sigurado nga inton umay abulan. Masikog akon. anya? Masapol nga ikasarnak, Danny. Oo, agsaw ka man Saan apasig asin na ay ti isong sumbat mo kanya? Nakabaso laki din nobyak. Awan tinagpasulam. Ta saan mo nga asawa day jay? Ah, Malaksit no asawam tayo. Ngam nobyang pailangan mo. kasano nga tada ito yan? Danny, di mo ko na adinak ay ayatan. Laglagi pam. Saan laanam na minsan ti panangibalikas mo kanyak iti I love you, idi rabi. Ah, Namin ado adaras ti panangibagam iti I love you kanya. Nakarecord day dyan. Kaya't mo, tayo pangagkakan ka? anya? Nakarecord? One, danggam, tabilangam no namin ano nga imbalikas mo ti I love you. Sana na. Di mo ipanghag. I-delete mo kit din. Ay, sana mabalin. Jack i-delete, tapamanak-nak ko day dyan. At talaga nga ay ayatan na, Danny. Makamunitan. Basta agtaraytan, Myra. Saan? Ikasar mo day siya, babae. Tandan na pasama kiti nagbautan niyo. Jack ay ayatin dayjay. Sinulisog na klang. Ano talaga napudno ka kanyak? Saan ka basta pasulisog iti day siya, babae? Myra, sorry. Pakawanan na ko ma. Nalaka ti mangibagay ti sorry. Ngam narigat ti mga klon iti naramid mo, Dani. Nagsakit tunay para kanya. Sikat ayatek. Agsinatan. Anda na pasama kiti nagbautan niyo iti day siya, babae. Sigurado di na kansardangan day jay. Nangrunan nagsikugan. Myra, sikat ayatek. Waswasan tanti amin kadata kunakmat. Agpagpakaasyak. Agparinto mga iti sangwa na Myra. Ikan na kumapay ti may sa agundaway. Jack ka ba ilan ti mayadayokan ka? Sikat ayatek. Ladingitak. Ngam day to'y langan ti amo ka panruspusan. Tapnaguli magmatan ti panunod ko. Ipamaysam langan ti atensyon mo iti day dya, babae. Agsinatan. Ay ayatan ka Myra. Di na kumamot pa sakit na kastoy. Siyak ti rumbang amang ibagay ti kasta. Ta siyak ti pinasakitam. Narukup kagayam. Isungag sinatalangan. Myra. Papa na mga ruden, iyo. Iti balay ti gayam ko, papa. Kasanon ti trabaho. Pumanaw ako niti kumpanya pagpapayak. Sumapulak iti sabali pagtrabaho. Tadyak kabailan ang masaksakitan tunggal makitkitak ni Myra. Iyo. Basol ko, papa. Tanagpasulisugak. Ket kasanon ni Cecil, anak. Kasanon no agsikob. Bastawan pa ilatiam mo kang sumbat ita, papa. Agpakniyak may lang. Tap na makapanunutak ka na imbag. Makitam ti bunga ti aramid mo, Nilda. Aramid ko manan nga. Di ka gintidiam mo. Amo, ka nagtulagan nyo na ita abanag ka ni Cecil. Anya ko matidakas iti daita. Juan, nagbaligi kayo iti plano yo. Ngam kita am ti bunga ti aramid nyo adwa. Pimanaw lakad nga rudan dyan akta. Agsublin tumat lang day chay. Kasano ka masigurado, Breta? Basta, agsublin tumat lang. Nang runa no agsikugan ni Cecil. Ah, Pag naadakon ni Cecil dito'y balay, imposible asan ang makonsensya yay anak ta no agsikugan ni Cecil. Agsublin tumat lang day chay. Kat pakasaranan ni Cecil. hello, Mama. Agawid kan dito'y balay. Masikugan ni Cecil. Anya? Agawid kan Dani, pangasim. Maasik ako makin ni Cecil. Agur-uray dito'y balay. Lading itag, Mama. Diyak agawid. Suportarak ti ipas ngayon to. Basta diyak kaya ti agawid. Tasaan kong ay ayatin rita babae. Masikugan ni Cecil. Pakasaram, anak ko. Basta diyak kayat.
itian niya aga po nga ikasar ko. Kadyak mat ay ayatan, mama. Imposible nga awan reknam kan kuana kat adda na pasamak itinagbatan nyo. Sinulisog naklang, mama. Ulitek. Jak pagtali ko dante responsibilidad ko itiputot ko kan ko na, mama. Ngam jak mabalin nga ikalaysa. Tasan ko nga ay ayatan. Naipas na konti anak na. Ngam talaga ka di adinak maayat, Dani. Dadingitek. Jak mapilit ti bagik sesin. Tila ang anak ko ti makagapo. Doa pa nga umyanak ditoy. Nagrigat gayam ti aguray iti awan. Iso asige. Diyak mabalin nga ipilit ti bagi. Pumanaw kaming iti anak ta dito balayo. Agsublikan dito Ah, Di kagdanag. Diyak ipaidam ti anak ta. Nawaya ka na tamang sarungkar ken kuana. Dani, wen, siya nga rod. Sinapsapol ka. Di na ka di pastrakan. ay nasaanan. Dito yan ayan tiri daw ti pagsaritaan ta. Ah, Apay nga da ka. Ang mga numaamuan ti asawa mga da ka dito saan ko nga asawa day jay? Pimanaw ni Jibalay. Please, Myra. Urnusan ta ko man ti aming kadata. Tawanan ti lapad. Pimanaw day jay, Cecil. Lading itat Dani. Ngam adan asawak. Kat masikugak pa yan. Agduan abulan. Anyo? Umadanin ti panagkasarmi. Kat no kayat mo ti dumaray. Umay kanto. Welcome ka amang saksi iti panagkasarmin iti nobyok. Anyo? Dani, iho, gusto ko man day ka. Nabartakan. Itay ka pa'y lang akin inuman na. Abay ngayon sukat na ti babae nga ayatag, mama. Abay! Iho, panag ko na. Saan na ka nga ay-ayatan ni Mayra? Iso anak ki asawa iti sa bali. Ay, ayun, tenang ni Mayra, mama. Isudi, kaya mo may kasar. Ay, ayatag ni Mayra. Ngam, abay ang asto, itinagtungtung palan ni. Abay! Rabin, ngamawan pa ilang tiyanak ta. Sa di naman nga tan tinapnapanan na. Tsaka mo, ngam amangan no nabartag mananday chay no sumangpat. Di naman inosartilugan na arimwar. Amuklatan amapan agbartag day chay. Basta di na inaramat tilukan na. Anyan. Kanayo nagtipa nagbarbartek na. Sana sisigod nga kininom. Nga manipod na paay kan ni Mayra. Nagbalinan na kasjay. Ay, Kasang biyag ko, intad mo akalat, amak, at tanti anak ta. gusto pa yan. Aray mo, Kaasimot ti anak ta. Agsangit manan. Ala, intasabtan ni Dani. Dani iho, itatanamun awan ka. Agsarita ta kuma anak ko. Mama, Saan ka asigot akasta? Awan apolos bisyong bidi. Ngam ita, danda ni inaldaw matan ngagpartag ka. pasensya na yun, Mama. Panagrik na ngamin. Kahit kaslawaanan ti ser-serbi ti biyag ko. Amok ang apukin ni Mayra ti pagkaskas taam anak ko. Iso apakawanan na ko ma. Dakkel ti basol ko gapu iti inaramit ko. Dinadaal ko ti relasyon nyo iti sigot anopyam. No sana gapu kanya. Nalabit na kayo tinagkatuluyan. Kat nalabit, saan ka akastay ta? Naragsak ka kumaiti sidong tinopyam. No da kayo tinagkatuluyan. Mama, Pakawanan na kanak ko. No amok lakas to'y tibong ati amin. Jakla kuman inaramit ti kasjay. Impamuspusak ti amin. Tapno agsina kayo itin opyam. Nagbaligi ak
Ngamjak ni namnama asi kamat gayam ti agbalin akaasi. Gapo iti aramid ko. Isa apakawanan na ko, iho. Wala. Lipatan yung dadya, mama. Ikarigatak ti malipat. Ilitak nga iwaksi ti panunot ko ti sigod ano biyak. Tanamiris ko. Asyak mo't latag balin anak kakaasi. No sa anak nga ag-move on. Lipatan tayong tinapalabas, mama. Mga barwanan tayo. Mama, ada kadwa kasi mang puwet. Ni Aileen. Aileen, iso ni mama. Naimbang nga oras yun, Nana. Agmano at. Kasya na katitios balasang ko. Ala, sumra kayo. Iti unag ti pagsasalitaan tayo. No kasta, ikasarmon tinobya, iho. Wan mama, nasingpot ni Aileen. Kaya na ka mabalasang. Wan iho. Di mon ibinsa-binsa nga ibaga tinapintas agalad tinopiam. Tanadlaw kumat day takan ko na. Kan maysa, awanan ti rumba nga pagtanagam anak ko. Tasaan ako na makibiyang iti dayta. No asino ti kayat mo nga asawaan, adakan ka dayta. Saan ako na makibiyang. Saanan asyak ti agpili iti agbalin nga asawa manak ko. Kat ulitag ti agkitaw iti pamakawan. Gapo iti inaramid ko iti kalawas. Mama, lipatan yung tinapalabas. Ngamin, naaklon kon ti amin. Talaga siguro, asan ada kami kani Mayra tinaykari para iti tunggal maysa, mama. Wen, iho. Talaga siguro ani Aileen ti intad ti Diyos aparakan ka. Iso sige, tulagan tayo nga rudan ti panagkalay sayo, anak ko. Bueno, gagayem, di tan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagnina, kadatayo amin. Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tingkam pa nagdrama. Kablawan te pa ni Josefina Chodoro, Mira Luna Facon, Normalina Osita Dita Luna Apayaw, kani Dexter De Vera. Intay nga rin denggan ti episode 209. Dito'y drama tayo. Biyag. Titaw. Ada sa nga ilim, Jose. Asino? Genovium, Dito ka na. Sige, ag-break up pa nga rod. Mapuyatan ka, nauray na kaging kaamalpasak nga agkanta dito'y bardo na. Saan na balin? Tinapatag, mabantayan ka. Masikaso ka. Mayawatan kay ti danom, kapem, kanon niya pa'y dita. Unay kakit din na ya. May ramraman ka pa yun ngagpuypuyat ga po kanyak. Uray ko man, awan trabahong nubigat. Ay na, di nakpakadanagan. Pakaragsakak tararamidag. Kasta ti kinapatig mo kanya. Kaya amangan numakadlaw ti asawam kan ka doon na. O di masaya at numakatlaw, tapno sinaan na kon. Kanya, sana. Jack kahit asyak ti pakaigapon ti panagsinay yung agasawa. Basta, di mon panunutan ti asawa ko, se. Saan mo na problemahan ti maipapan iti dayta? Hi! Hello, ma'am. Karol ko nam kumalatan kanyak. Di nakawagan iti madam. Okay? I'm Carol. Syakmat ni Jose, ma'am. Nagpintas tinakan mo. Bagbagay mo, tanatar ka. Agyaman na, Nana Carol. Anya ka kadi. Di nakawagan iti nana, tama insultuak. Di mo kumamati padlaw, nga dayo abak-bakatak ngamsi ka. Anya nga oras ti out mo, Jose? Alas 2 iti parbangon, ma'am. Please, Carol kumalatan. Mabalin ka di nga awisen ka inton out mo, Jose. Inta
Kailangan mga itirwar. Sure. Oh, agyaman ako, Jose. Kaya't ko nga minti makisiningad kan ka. Takursunadak ti boses mo. Nabayagan nga umayak dito eh. Ngam italaan na iturad ko ti masidagkan ka. Agyaman ak, ma'am. Karol ko ng kanya. Sige, Carol. Pakaragsakak ti makisiningad kan ka. Pakaragsakak mati makamamukan ka, Carol. I love you, Jose. Ha? Oh, naglaat ka, anak kang agitimbag ka. Imposible nga itala nga adda nagarom a babae kan ka. Kuha, mas dawak lang amin. Damo tapay lang nagkita. Ang agayat kang kanya. Kinapudno na, nabayagan a crush ka. Tamay sa kadagiti mangid idulukan ka, Jose. Oh, anya nga tisungbat mo iti daton ko nga ayat kan ka, Jose. Adda ka di matlanamnama. Ikan na kumapay iti panawan ko ang mga meres iti daton mo nga yan. Okay, basta laglagi pom kumaakanayon, Jose. Hindi pa ilaang inayat kan, ay ayatan ka. Biliba ka talaga kan ka, Jose. Agpipila dagiti agaplay nga agbalin ang nobyam. Ada ubing, ada matisyuket, weno bakit? Ha? Jack manan mo. Saan mo't adag ita ti sapsapulak? Gamno apay adumteng dalat tanok ha? Ay saan lagayam a driver, ti sweet lover. Pati gayam singer. Uy, di mo isapasap ha? Saan mo't nga amin kat kasta? Ay, no dati basta driver, a sweet lover. Adamati, basta singer, sweet lover. Tatang, ada kadwak ni Carol ha? Carol, iso ti ama. Naimbag nga orasyon, tata. Ay na. Ay kasta mag. Sumurek kayo ko ba? Mabiit lang, Jose. Ipark ko man na naimbag ti kotse, ha? O sige, Carol. Ay, Jose. Sino man ang tayo babae? Agdat-daton nga ron kanyak, tatang. Anya, manain. Uwan, tatang. Ay, una yan. Talaga babae ti agdaton ken ka anak ka. Uwan nga ron, tatang. Jakmot kaya ta masayar tirik nada. Iso, jak kaya ti mang bastard iti asino man. Anya, kaya't mo asawan aklonam day ta akaraw. Uwan na, tatang. Na, kasanon nga ni Dona Anubiam. Kahit nubiyak lata, Anya, ay, paggigidan ng matanda iti Nubiam Husay. Ay, sinampay di maysa. Sa kanto makirelasyon iti sa balay. uwan ka di, tatang. Makitan to. Damagaglaing man, Jose. Akayan ayat kayon kani Ma'am Carol? Uwan. Kasano naman amo ni Donna? Amo ni Carol ti may papan iti may sapay anobyam? Awan tayo limad ko kada Donna kan Carol. Imbaga ka ni Carol, nga da ni Donna ang nobyak. Imbagak mat ka ni Donna, ang nobya ko ni Carol. Ket, ayos lang ka nakwada? Saan? Nasakitin na akong nangagpadpada. Ang didak mabalin alapdan iti kayat ko nga ramiden. Isudan to pa'y, kit adan pamilyada. Imbagak, ano saan da amakaanos, sinanda kon. Ngam di damot nga ron maaramid da ita. Anya? Kita sino nga ti mas ayatam ka nakwada? Awan, pamagusto lang nga. Tadyak mo't kayat apasakitan tirik nada. Narigat timang paay. Hello guys, ada guest singer tayo ita. Awan sa Bali, no saan ani Miss Mary. Ma'am, umaykan. Thank you, sir. O sige. Oy, kakabsat, palakpakan tayo mata ni ma'am. No kayat mo, Mary, irekomenda ka iti boss ko dito bar. Tadwa tangag kanta dito eh. Ha? Ala, sa anak a singer, Sir Jose. Sa anak a nalaing agkanta. Maasa kan tumatlaan ha? Mairom kan to. Sir Jose. Ada ka din nobyong? Awan pa, Sir Jose. Oh?
Iti day ta kinapintas mo. Awan pa'y nobyo? Promise, sir. Awan pa'y at talaga. Nasara ka kung ti babae ang nabayagan na sapsapulag. Ay, ni Mary? Wen, nagpaido mati marikrik nakparakan ko na. Isunsan ti perfect woman para kanyak. Saragay, Jose. May bagay kan ka ni Mary, tabalasang. Mabalin mo ngay kan Liza. Ngam dagiti dua anobya. Hoy, di mo mabalin nga ikasar ida. Gusto ka? Kat, anya ti planong kada doon kan Carol. Siyempre, sinakidan. Kat ipamaysak ni Mary. Iso ti kayat kong ikalay sa. Kuna madinak to pasakitan. Kuna madinak to ikalang. Naman niya teraramidam ita. Pakawalan nak doon na. Sapay kong matamawatan nak. Diyak mat kahit ngagnanayon latan na kastoy. Ang makibingbingay iti ayat mo. Nakasagana ka mangisina iti asawak. Basta di nakikalang, Jose. Saan? Pakawanan na ko ma. Hanggang urnusan ta ko man tibiyag ta. Kasapulak matimang bukal iti bukod ko a pamilya. Doon na. Awanan kay tibain. Doon na. Awan kayam ti matakdarama sa oma. Awan matungtungpal mo, Karim. Anya, kastalaang ti kalakanakan ka ti panangisinamon kanyak, Jose. Lading ita, Carol. Dumabalin. Diyak kaya timang sayar itirek na tipada ka tao. Hanggang diyak kaya't akanayon nga agbasbasol ta. Pinangnamnaman aklagayam iti awan. Sorry, Carol. Hanggang masapulapot dentan ti relasyon ta. Sige, jak mabalin nga ipilit ti bagikan kanutin akon kaya. Respetuak ti anyaman apang ngedeng mo. Mary. Ala, apay ang nagparintumang ka iti sangwana, Jose. Tumagder ka man. Kit-kitaan data dagiti tattao dito yung bar. Agproposak kan kan. Will you marry me? I love you. Jose, Will you marry me, Mary? I love you. oo, Jose. Ay, atan ka man. Kat makikalay sa akan ka. Out of town ta, Mary. Ta iti sa bali a lugar ti paghahanimunan ta. Sige, kayat ko, Jose. Ngam, adamat bagyo na. Agbiyahe ta ka din nga uray agbagbagyo. Pumanawan inton bigat ti bagyo na. Apag isunto. Awan ton day ta abagyo. Sige, sikalatan ti agtugaw dito sango. Ta siya akong ti agtugaw iti akin likod. Pumakarak to, namabakan dyan dito sango. Agabay ta kung maitipagtugawan, Jose. Agabay tayong ton madamdama. Adan to agdisaan. O sige ngayon. Kainay pantun Unay ka to'y asawa ko na yan. Manulaang mo't na minutos ti panagsinat ha. Napigsalat ti bagyo ha. Agam sumardeng to siguro da ito inton madamdama. Di mo't lang mabakan dyan ang tinagtugawan ni Mary. Tap na makaabay ka na. Ay, agyaman na nakapuot ka na anak ka. Ayan ko. Abayan, nasakit tintero. Abagik. Ay, nahanak ka. Nagasat ka. Tambay sa ka kadag iti nakalasat. Iti pan nakadisgrasyayaw. Natupakan iti dakla bato tinagluganan yaw. Kita ado tinatay. Iso ang nagasat ka, tasaan ka akaraman ka dakwada. Naimbaglakit din. May kadwa biyag ko na ito itatang. Huwag anak ka o. Iso na lang ta. Tanya tatang. Anya ti kayat yung ibaga. Karaman ti asawa, makadagiti pimusay. Anya, sana po no day tatatang. Iti akin sa ang wapa sa tilugan tinapurwa na napuntaan iti bataw. Iso akaraman ti driver api musay. Kasta amutan ti asawam. Sana na tayo ti asawa ko tatang. Si bibiyag ni Mary.
Si bibiyag ni asawang tatang. Papa naman anak ka. Inak mo na nagpalama. Baba ni ti pa nagkantak tatang. Iso pa iti malimusak. Ay naasanan. Agtalinaid ka dito'y balay. Marigatan ka lang arudon na magna. Napigsak pa'y mo't. Kabailak pa'y ti manggay iti pagbiagta anak ka. Saan tatang? Tadamat sa rukod ko. Masapol at tulungan kayo nga agsapol iti kwarta. Masyanak ka na kayo. Lakay kayo na. Ngam ikarkarigatan nyo pa'y latag trabaho. Tapno dala maipakanyo kanyak. Makunkunsin siya, tatang. Ay na, maawatak ti sitwasyon mo anak ka. Tanay, napiktaran nga ro din ti panagnam. Gapo iti pan nakadisgrasya. Ngam kabalak pa'y tatang. Iso nga ramidak ti amin. Tapno makatulong ang kada kayo. Oh, awatan ti tulong ko, Jose. Dona? Wen, siyak nga ron. Itayak pa dito likudam. Dangdanggat ti panagkantam. Nakita nga min ti panagkangkantam dito eh. Iso may mayak. Katawatan ti tulong ko. Mabahinak. Oo, di kang papain. Di ka kadimadanagan. Napakawan kan iti inaramid mo kanya kiti kalabas. Naawat kun ti amin. Kan naamiris ko abasol ti inaramid ko. Ti pan nakirelasyon ko kan ka nga uri antan pamilya. Dona? Mabit lang ha. Nayunak titid ko at tulong kan ka. Atoy. Agi naman ka, Dona? Sana dito ti rumba nga pagkantaam, Jose. Agsubli ka iti sigod na pagkankantaam. Mabahin akong nagsubli, Jay. Ngamin, ada diferensya ti panagnak. Ang mga nulida kong awatan ni Jay. Ay na, gayam ko takin kuko iti dayjay. Siyak ti makaam mo ang makisarita kan kwa na. Anya? Agyaman ang karoon no kasta, Dona. Di mo aramatan ti talentom, apang gundaway mo iti padam a tao. Agbalin ka kumaang modelo iti sabali, babaan tinapintas nga ugali. Bueno, gagayam di tan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan God bless kada kayo. Amen. Hello everyone! Naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa balimanan nga istorya, wano pakasaritaan, ti sagot mi ita kada kayo. Ngam sakbay na, kablawan te pa da Letty Miles, Arlene Gotgot, Florenda Gaspar, Caneleo Gonzales. Intay nga ro dandanggan ti episode 202. Dito'y drama tayo. Biyag. Titaw. Mangan kan, Ma'am Joy. Nagluto akiti paboritom ataraon. Mangan kan awan. Dual dawon adi ka nang nangan. Imbagak kan kang awan mading aramid ko. Sikati adda mading aramid na. Kunak akanan nyo nga uray na ata. Ngam imbel lang yung matjaulis ko. Ay na, agkakanat man ang tibagbaga, Ma'am Joy. Pangaasim ka di, patibkerem ti pakinakam mo. Di ka agpaabak itian yaman na pagdaldalanam ita, Ma'am. 1 + 1 = 2. Ay na, Hanggang aduda matamap mapanijay. No ar-arigan, saan pa'y analuto di natin ngam imbelanan. datataulan ti aso, Ma'am. Mabitlaang dito'y kalaang Inakitaan no asino day jay. 3, 4. Ada tikapsat ko, Nana Nadja? Adda barok, ala sumrek kayo Agyaman kami Anya tinluto mamasida nana, mabisin kami kat. Ay mushroom nga da paryana. Sa sinagpawak iti natuno abangos, balasang ko. Di ka nagluto iti karne?
At datay na bati nga duboy dagsapa, Phoebe. Ingka man nga ron nagkaota mabisinak nana. Sige, mabitla ang balasang ko. Ayan ni Manang Joy. At dayjay silid na barok. Manual dawin asan arumrumwar iti silid na. Agid idalatan. Kung saan pa yun amang mangan. Anya? Apay ngay? Manipod na tayo ta asawa na. Kasjay mo ti jar na. Anya? Sige, takasaritak man. Nala, mapan ka ni Dayan na Andi. Tainak man mangan, mabisinak. Nasaya atak nga asawa. Awan nagkurangakan ka. Ngam apay ang mabisinak matlat ta. Manang Joy, agkakanat mo ti bagbagamon. No one is an island. Nobody's perfect. Don't close your eyes. Understand? Hey, Manang! Apay? Aglalawak ti bagbagam. Apa yan? Parwaram day ta a babae. Kunak aday itam ti bistidak. Ngam 2,000 ti utang ko. 2,000 laan. Ay, jacket ti kastadyar mo, Manang, ha? Aklo naman ti ipapatay tayo di bayaw. Natingaro din. Awan ti maramidan tayo. Saanan ang maisubliti na palabas, Manang? Oy, di kag sasaura. Kauray tulang nga. Mangag ko amin. Ultimo uyak ti kuton. Imay kami, taumay kami umutang iti kwartam. Naibusan kami kay. 1,000 ti intad ko kan ka. Ngaman niya tinaramid mo. Ingatang mo iti bado ti babaim. Ay, saan man atilay bagbagam, Manang? Ayan tayo wallet mo, ya. Ay, grabe. Grabe tinamayam iti sapatos ngayon regalo kan ka. Kapit-pitak, ultimo lapayag mo. Ayan nga tatipita ka ni Manang, ay. Sa pulot man. Ay, ilak ko pa tiri daw to silid ni Manang. Kita amin abag na. Amangan no mabisinan ni Ma'am Joy. Inak ituloy apakanan balasang ko. Ay na, baybay ang pailangang nana. Ang damot ti asawa ka mga sikasukan kwa na. Ha? Kunamot nga dadya ka na ijay. Pinakan siguro ti asawak. Kaduan nakpala dito yung agkape. Tapno da kasarsaritak nana. Di mo disturbon dagiti agkabsat nga agsarita. Kat, ada na alam na kwarta ni Manang Joy? Ada, ng basit. Manaktak ngamin dahi dya bagat na dya. Kanayaw na sumbrag iti silid ni Manang Joy. Kat, anya nga ro di planom. Agnag tayo diti balay ni Manang. Pumanaw tayo niti pagababangan tayo. O sige, sikat ti makaam mo Andi. Kat, kasanon nga ti katulong ni Ipag? Papanawa kong dahi dya. Pasigurado nga agbalin akong trabida dahi dya iti amin agan watta ditoy. Sige, nasaysaya at pa'y Andi. Tapno nawayata yung agunggunay dito unag ti balay na. Nasaya at matay may kayo Anday. Damagak kumano anya ti aramidan nyo ka ni Ma'am Joy. No ipan nyo dya ospital, wanoan niya. Di mon pa kariribukan dahi tanana. Da kami ti makamoy ti dahi ta. Ha? Ken sigurado may sardeng ti sweldom. Takas dyan mo tinagbanagan ti kapsat ko. Napukaw na mo ti limbong ti panunot na. Iswa panagkunat. Ura gawid kan san? Ha? Angam kasanon ngay ni Ma'am Joy. Asino ti mga sikasukan ko na barok. Da kami na. Anya? Agnaid kami dito balay ti kapsat ko. Tapno maasikaso mi anay bag. Ken tapno mabantayan mi. Andi. Iswa pasensya na na. Saan ka pa papanawan? Ngam, bakit kan? Kasapula mo tinaan anay ngay na. Ulita ka? Da kami ti mga sikaso iti kapsat ko. What? Ay, kat sige, ano kasta ti ko na yo, barok. Dakdakkel ti karbangam ang mga sikasukan ni Ma'am Joy. Takabsat mo kat nga rod. Ipaagas yu kumaadagos ta manon nga aldaw sa bali ti jarna. Patsak nga gimbag pa'y ni Ma'am. Tabunga la siguro tinakaro ala dingit na day chay. Gapo iti ipupusa yun day di sir nga asawa na. Akin alahas ka dagita Andi. Ni Manang Joy. Nangalaam ngay. EJ drawer ti kabinet na. Ay, mga no nakita na. Nakita na. Agam di na matla mo. Tato may tayab ti panunot na. Sumanauman ang di silid ng agmaymaysa. Makapuyat mo't ni Manang mo. Sana maturog. Agpatpat na gasumana o. Wan nga rad. Agam bayam. Yakar kon to ijay suli asilid. Tadayo iti silid ta. Tapmuray sumana o. Kahit saan tamangag. Alaman nga rod. Kat pinakan mon. Tipayan na. No, dahited mo kanin na. Sikat imang pakan.
Parang kayat na, no sikat Mang Ted. Ay, masadutak. Sikan ata kabsat mo. Mga tulat nga rudan umabisin. Tatang, kaya't mo tiyado amak-makan. Nga mawan mo tente karga ginagdakol arif da Auntie Joy. Kasta ya. Sige tayo nak makichindayin itong nadamdam anak ko, wen? Anya ti kayat mo agatangag. Aduti kayat ko akanan tatang. Wala. Ilista mga ruti kayat mo. Tagatangag amin, wen? Adun sa ti kwarta ma tatang. Wala. Inted ni Auntie Majoy. Ayun, agsangsangit ni Auntie Itay. Idi kwan, nagkatawa. Bye-bye am. Takas tati kayat ng aramidan. Iso adi mo pakibyangan. Di ka sumsumrag iti silid na. Ang mga nudangran na ka. Ha? Ay, sige tatang. Gatanga mo aminan. Tamas makalaka ka, madam. Di ka madanagan, madam. Quality dagiti lako ka appliances. Slightly use lang. Okay. Urayon da ka nga rod, madam. Bye-bye. Andi, nairwarami na nakagawaan ti kabsat mo mabalin na may lako. Wen, ilako ta dagiti daddo mga appliances dito eh. Tasaan matla maus-usar dagiti. Pati ti TV, ilako ta. Wen, saan tayo mo't nga agbuy-buya iti TV? Manipod at the cellphone tayo. Malaki din. Ilako tan. Sige nga Rod, nairwar mo tan dagiti daduma dadak kalakotson. Wen tanakatambak la Jessiled. Iso nga ilako takit din. Tatang, anyat araramay din nyo. Agkalkalkal kayo mat iti cabinet ni Auntie Joy. Wen, dabir-biro kak. Manipod imay tayo dito'y balay da Auntie. Tay talagkalkalkal ti aramidan nyo ko ni Nanang. Apay, anyat sapsapulan nyo tatang. Basta, napatagabanag. Kan, akin pulseras kan relo tin suot yo. Hay, pang babae matday tatatang. Kan nadapay kwintasyon. Inted ni Antim Ajoy dagitoy. Pang babae da kita. Itajukit di ka ni Nanang. Ilakok matla dagitoy. Ngem usarak pay. Tapno mapadasak mo ti agsuot itinginginan nga alahas sa nakaw. Ha? Ala, isimpan dagiti na erwar iti kabinet. Tama pa anak iji bangir asilid, wen? Ado ti kabinet iji kahit. Inak kitaan, no adda iji ti sapsapulan. Andi, adda nakita ka adwa arilo. Nginginaan arilo dagito eh. Ni. Huwag nagpeso Kan, adda pa'y sing-sing ang nagpupuskol. Ay na, 24 karat dagito eh. Ay, yag mo, tayo dulin ko. Ha? Alam mo tami nun. Siyak ngay mat, ikanak mata. Di ka madanagan, tayo ton malakok. Pagbingayan ta, ti mapaglakwa. Sige, ngam di naksasauran na, Andi. Ay ngam, kasano ni Manang Joy? Saan ta ka din nga ipaagas? Sana yun, kasdainan. Aging bagtulat ta. Kasano ang maarami tati kayat tangay dito'y balay na. Noon na imbaganan, Aywan anya. Iso agundawayan tati panagbalana. Ila ako ta amin napakairanudan dito'y balay na. Dayjay mo't ababae mo't. Puro skinny ti pantalon na. Nangisit nga skinny. Nalaing mo't kit di nga agsala. Kan nalaing nga kusila. Auntie, nagtimplak iti gatas yo oh. Adtoy, Naimas? wen Auntie. Di kay mo't ngamin mangmangan itiin na po eh. Agsakit kayo ano di kay mangan. Iso nga gatas kayo. Kana, kay Toy. Ada ginatang ni tatang itay at tinapay. Yag mo. Natamnay, ngam naimas. Naapgat. Ala, madlaw ka na bisinan kayo, Auntie. Kayat yo pay? Sige, kayat yo ka ditiin na pay. Tinapay laang. Gatas kan gatas laang. Ay, mabit lang rin tayalaan kayo. Nakakaasi kayo. Awan man ang datatang ka na nang dito'y balay, Auntie. Isa, siya kung timang digos kada kayo. Tani, nagbangsit kayo. Saan kayo nagsuksukat? Buyatan kayo, Ay, makakilitimat. Numalpas kayo nagdigos. Agtotbrush kayo, wen. Nuko na damay sa laang kalaang may sa. Awan urban nila jotot tao. Rabin. Deta,
Alpaso na nadigos kay auntie. Ato'y titwalya. Ala, intayo ni Jocelyn taagbado kayo, auntie. Kumusta nga tan ni Ma'am Joy? Impaagas mo't lang at atikabsat na. Ay, sapay ko matagim bagpay ni Ma'am Joy. Nakasingsingput kanyak dayjay nga amok. Ang naabak ti panunot na. Gapoy ti ipapatayan ti asawa na. Ay, Diyos ko, di mo ko mabaybayan ni Ma'am Joy. Ilisimitan niya man napakaisagmakan na. Tarabayam kumaakanayo na po. Dakkel ti utang ko na imbaga nakam kan ni Ma'am Joy. Iso tinang papaagas kanyak idi ja ospital. Kat di na pinabayadan dagiti utang ko kan kuana. Iso di mo kumabaybayan na po. Ta nakasingsingpot ni Ma'am Joy. Ay, hinaktuman kayam sarungkaran inton bigat. Manang Joy, pirmaam dagito yung papeles, Juan. Ha? Para iti pagpaagas mo rito yung papeles, tapno agimbag ka, manang. Diyakan mo dayta. Ano di mo kaya tagpirma, agtamar ka langan, Juan. Yag mo tidakulap mo. Manjak! Daray! Kamahay mo tan. Manang Joy! Di ka pumanaw! Manang! Pag naagaw, naging kay balay da Ma'am Joy. Asidid mo't, exercise ko mo't na. Isupay nga min ti pagplete. Ni Ma'am Joy dayjay agtaray-taray mo't. Ano kasta? Saan nga yung paragas ti kabsat na? Ay, adaytan. Ma'am Joy! Ma'am! Oh my God! Darasam, takam kamatin datan dagiti kabusur. Oh my God! Darasam! Ay na, di nakuyudan na, ma'am! Ay na, ay... Darasam kiti. Umayan dagiti kabusur. Dagitadan! Agtaraytan! Ay na, di nakulimutan. Awan, sumuro takag ka, basta di ka agtaray. Mabanugang, ma'am! Papananta, bakit? Tangay nagpaili tamatlangan. Mapantag pakita iti doktor. Ang sakbay na. Mapantapay iti ahensya mabalin ang makatulong kada tamam. Tawan mo't kwartak. Agpatulong ta. Barang nga dalibre pagpaagasam. Nala, umay kan Ma'am Joy Wan. Agibin ta. Di nakpampanawan awan. Mano amin tinaglakwan ta iti alahas, Andy. Nasurok nga iti tausan, bakit? Nikat nawadwad mo ta na. Pangigatangan tangay. Gumatang tayo iti motorsiklo ta. Sige, sikat makam mo tapno da service ta lakay. Uray di ta nagbaligi anang papirma kan kuana kadagiti ilako ta kumaasa ni kuana pay. Agraman ti balay. Hanggang at least, ada na ilako ta akagawaan. Ken dagiti alas ni Manang Joy. Papanan nyo kat agtudtudo tatang. In kami makipyas tayo di kabang ibang nga ilian ako. Agbati ka dito ibalay, Wen? Agtudtudo mat. Agmotor kayong magbiyahe. Wen, expert na ito amang agmotoran ako. Agkimkimat pa'y. Awan kaduak dito'y balay. Tas saan mo na nagawawid ni Auntie Joy? Mabiit kami lang. Agsubli kami matla dagos. Ikuyog na ka kuma, hanggang awan mat kapotem. Nagpigsa titudo kan kimat. Agsardindan sapay, Andy. Sanain, dandanitan. Partakak pa'y kiti tagpataray tapno makadanon ta dagos. Awanan dananang kantatang ko. Nananadya. Nakimat kabayatan ti pa nagbiyahe da. Ay, awan nga ron, Barok. Makipagladingit ka. Tas ano akwayitan? Awanan kaduak dito'y balay. Tapinanawan da kung dagiti dadaggal ka. Di ka nagladingit. Ada kami akaduam kanya antim Ajoy. Ayan nga tanyantik, Ajoy. Ada ijay pagagasan, Barok. Nakasaritak ti doktor na. Kat mabalin ka nun ayawid iti mabiit. Tada ka nun nagnaan ti agas at inumtumar na. Agim imbagan niya antim. Agyaman ak nga rob, nananadya.
naimbagan ka na talaga, Auntie Joy? Nonoy. Kat agyamanakan ka na Nadya. Gapoy ti pa ng tulong mo kanya. Nawan anyaman na, ma'am. Maasyanak ngamin kan ka. Di nakamot ngamin impaagas, idi day di kamsat mo. Auntie Joy, awanan dagiti dadakkel ko. Iswa, dito'y kuman balay mo ti pagnadak. Talaga mat, Nonoy. Awan mang papanaw kan ka ditoy. Kan oray si ka na Nadya. Di na kami kumapampanawan. Ay, talaga, ajak pumanaw. Idi pa ila kuma, ajak kayat ti pumanaw. Nga uray saan da kaswelduan. Ngam pinapanaw nakmat day di andi akabsat mo, ma'am. Ala, sana bali nana. Taag kakabalay tayon iti agnanayon. Kat si ka, Nonoy, siyak itan ti agbalin nga inam. Kat pagadalang ka, aging ga makaturpos ka iti kolehiyo. No kayat mo ti maadaan iti kwarta, agtrabaho ka. Kat sana day tamanggun kundawa iti pada matao ti aramida. Gapo tawan nagtultuloy adakas nga aramid. Bueno, gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, ken Diyos tagnina, kada kayo. Amen.